Kurumjari Digital World ngasidi sweet dish sama semjarake plain vermicelli gi halwa phaloda ka habne adugi halwa ani semge to halwa dege amuk mahi lamgi do obi ai do so hapet panjaramge semdi halwa ona no 69p first crop ki vishal mega mart ki product ni magi quantity si yengsi quantity je kai thagra sida lare 450 gram 500 gram wala te 450 gram 69 rupees Kadana dry fruits ta kaju singda tingtho badam adegi kismis ilachi jo hon khap ilachi powder hap jo ilachi powder laitra amul ghee da inter ge chini khara la aduna sangom fresh khara sala thama liter aduga non stick pan amada ki je hape ghee ek san baga kaju ga kismis ga hape wawdi taw thok chage aduna ghee hapsala aduna amul gi sud gi desi gi sangom sida sahali sek sab jo na mahi wen hap na bne ghee je sara bani na kaju thugai baga kismis ka hapsala anda sigi kismis yang ko thawra sum ngora kanda ko ye nuksin hanjan me dong na ne chok thora kani ba kam khalak kani ba josi pum thore gi da hapes manang ok thok sare lok thoe aduga dum are ma gi sab sida joski pike se ko hapsala yamdi yamdore in tawise mi khra yam le na dum phone si di pe adu yeng si ya ga khang ani da to lo adu gi sida hapsala aduga si je tap tam khaiba ngasi ju khutna man camera para khutna man na holam ne kitang di khuloidre adubu stapet nam gam ko na pajana ochage camera off torga machu je khra wala pobo otpi ga doini ko ngogja do yam di yame ado sigi vermicelli sigi khir gumbo erga di quantity si yam dana to siwari halwa dana khar nang bani na dum quantity se dum khra yam change ado ngasi sem go dori ba halwa se digi khir ta mahi lam do to ke su dum mahi khayam hapaga ising asaba hapaga natra songom lera songom hapaga adum sohon bada dum yaradam adu hujik se upai later si khang se 50-50 tawage aduna khaidoga 50-50 semage ta khaido ko mutum song sabe se da khajel le adegi song da khajel chau bam da tormodi phado cha da tormodi pa leite aduna tanga hejal tanga yan thong na haita siya aduna elachi powder le elachi powder hapa ya elachi powder le tramina elachi se dum hape tak torga dum hapsala sina haita elachi jama da lupa ni ching ji lai be tang elachi hapsala bigo sije video da budi hape dum samgrani adum phajana ghee da ngau base hapet machu olak mul e haba timing sida songom je hapani songom so bani aduna songom asa bhai ta aduna songom siga mu bajana munjala kanda chini hapani aduga dry fruits ka sai ngau gi hapchalani adu mahi je kangjala de ising mu gra hapaga dum alwa do kanghan be ya aduga akom da dum dry fruits ka chai shalaga dum ya adu si sida vermicelli gi khiroina floda khogi kano daga chirang daga hapaga ice colan baraf colan bag adugi style do ragadi mahi yam hapaga dum mahi langan be ba to hoji ising asab khar hapchale hadi songom je nangsin lakpani na kwa aduga ngasagi taw gi ba dry fruits se khar hapchale ani thom ni dang han daga yen bi tawre ado si matang se dum chini hapaga mulelaga yare aduna yam sam poni kachu kuchang mana te adubu ha ko de dry fruits ama ma se tang mani na pa hek to bu tan ba hektar kaju ju tangi badam ju tangi kismis ju tangi ghee ju tangi ana chini hapchalani do chini je phaja okhara ga mulan bada dum ready or aduna sisina halwa gi style sida mu ising natra sangom kram hapchalaga dum lola mahi langa lagna khigita sina chit coat sangom powder se kitang chaisan ba khidor siya adigi si halwa type to siya
ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯥꯝꯖꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯅꯤꯀꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄꯥꯎꯗꯔ ꯈꯤꯇꯪ ꯆꯥꯏꯁꯤꯟꯈꯤꯕꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯉꯝꯖꯔꯗꯤ ꯈꯤꯔꯗꯗꯤ ꯀꯦꯁꯔ ꯁꯦꯐ꯭ꯔꯣꯟꯗꯣ ꯍꯥꯞꯄ ꯌꯥꯏ ꯁꯤꯗꯗꯤ ꯁꯦꯐ꯭ꯔꯣꯟ ꯍꯥꯞꯄꯁꯨ ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯈꯤꯔ ꯇꯥꯏꯞ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯌꯨꯕꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯦꯠꯂꯒ ꯍꯥꯞꯄꯁꯨ ꯌꯥꯔꯦ ꯁꯤꯗꯗꯤ ꯌꯨꯕꯤꯗꯤ ꯍꯥꯞꯄꯔꯣꯏ ꯁꯤ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯁꯤ ꯐꯖꯅ ꯃꯨꯜꯍꯜꯂ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯦ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯩꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯇꯦꯁꯟ ꯐꯖꯅꯕ ꯇꯧꯖꯕꯅꯤ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯖꯔꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯕꯔꯃꯤꯁꯦꯂꯤ ꯍꯜꯋꯥ ꯃꯍꯤ ꯂꯥꯡꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯒꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯦꯔꯣ ꯌꯥꯔꯦ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯤꯕꯨ ꯁꯦꯌꯔ ꯇꯧꯕꯤꯔꯝꯃꯨ ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯁꯕꯁꯀ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯇꯧꯕꯤꯔꯝꯃꯨ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯚꯦꯔꯤ ꯃꯆ